Zdravo drugari! Sada ću vam pokazati postupak rastavljanja brojeva na proste činioce. Uzet ćemo kao primer broj 25740. Upišemo broj 25740 i povučemo vertikalnu crtu. Proverimo da li je broj 2 delilac broja 25740. Ovde jeste jer joj je posljednja cifra parna. Podelimo broj sa 2 i dobijamo količnik 12870 koji potpisujemo ispod datog broja. Dalje proveravamo deljivost ovog količnika. I on je deljiv sa 2, pa ponovo podelimo i popišemo novi količnik, 6435. Novi količnik nije više deljiv sa 2, pa prelazimo na sledeći prost broj, a to je broj 3. Broj 6435 jeste deljiv sa 3, jer mu je zbir cifara 18. Podelimo i dobijamo novi količnik 2145. Nastavljamo deljenje sa brojem 3 jer je zbir cifara broja 2145 deljiv sa 3. Nakon deljenja dobijamo broj 715. Novi količnik nije više deljiv sa 3 pa prelazimo na sledeći prost broj, a to je broj 5. Broj 715 jeste deljiv sa 5 jer mu je poslednja cifra 5. Tada dobijamo količnik 143 koji nije deljiv sa 5. Pa prelazimo na sledeći prost broj, a to je broj 7. Kako broj 143 nije deljiv ni sa 7, prelazimo na sledeći prost broj, a to je broj 11. Broj 143 jeste deljiv sa 11 i dobija se količnik 13. Kako je 13 prost broj, on nema drugih delilaca sem samog sebe. Tako da delimo sa brojem 13. Postupak se završava pošto smo dobili količnik 1. Brojevi desno od vertikalne crte su traženi prosti činioci. Tako da broj 25740 možemo zapisati kao proizvod njegovih prostih činilaca. 25740 je jednako 2 na kvadrat puta 3 na kvadrat puta 5 puta 11 i puta 13.